lain pe kenangan misinterpret lason dum masih non let hop tabe lason masih aisu tupik seta kini habis somnia prak sene dum nengeng tu isia bangke non her jauh BJP kacari bom council atau Ujit Kumar Dev deputy chairman awal itu council nah satu hak sih non jai kata bang misinterpret jai kata gitu abang ke six itu intantik masih six itu si othip nahi six itu ke autonomous state separate state mana intang masih alam dia bangke labangso Ujit Kumar Dev deputy chairman dia bangka post kita शिक्षक study pamelo kunote lapen शिक्षक का functioning का पुना history along la namlo kunote शिक्षक के it is full of defects paragraph 1 and paragraph 20 anda शिक्षक के full of defects शिक्षक पेन के progress tak punya lo, development dah cukup punya lo. Example ni nak bilang, nang itu ada jai kata, buri halang arakom, sejai kata apa ni full media pacini itu, nang lipuri tak. Century of Tribal Politics, page 250, ini kan? That talk law 1952 Karbi Anglong Autonomous Council 6 andar bangsa nahang kita tahu ke CM ini dulu lepas EM bahini dah non jai kata di po bangke original 6 itu senai 1950 a 6 sedut nasi 1950 a 6 sedut tu te CM ini lapen EM bang ini ber wana jakong bikem nang ni pun bacini lai silo lapen ke aku page 6 century of tribal politics kita orang yang profesor dengan terang dak once dak kesong kita Northeast Autonomous Council Six-Serupen Kiseng Atum Ak Abang ke Amitham si Chairman Chingwai MEC election ke hai Atum Kan Anglong si Chairman Sita Karbi Anglong apa yang serius Autonomous Council abang ke Chairman abang ke Deputy Commissioner kali prote NCO ke hala bangsa staff division of 1952 ke ESDO civil si deputy hala bangsa chairman Klempo ex officio deputy chairman kali deputy commissioner shall be the ex officio chairman of the council lagi borderline committee ke langsung recommendation sih lakukan council harus setelah lasi DC pulote ko DC pulote lage IS kali pulote SCS officer ko lage non tribal ke kali bek lagi hoy asul lasina itu ekdam loi Karbi Anglong Autonomous Council la history no chairman bangke dak 1958 kan si elected bang ke manlo elected a member Karbi Anglong chairman ke Anglong ke akan 1958 kan 1952 kan 57 ada ka bang ke DCC Glen Nangkok mana DC mana
labang ke non tribal. Kasi amen na nini nanda po. Jai kata kekeh tahay. Alam ni siksiru kekeh lo. Setalang ni kekeh. 1951 dan 53 ada bang CS book. DC lah. DCC chairman aku bang. Ke rules Rasul Islam ramai. DCC chairman. Apen 53 dan 54 ada bang JB Russ Wong. DC lo setelah DC masih ex-officer chairman of council. Lapan 1954 dan 55 ada bangke E. Ahmed. Lapan 1955 kan 55 dengan isi itu lah bangke B. Duara. Lapan 55 dan 57 1955 dan 57 ada bangke G. C. Fukon. Mari. Non tribal apa karbing amlo Autonomous Council a chairman tidak ada pianta jai kathar bangke 62 intang pik pusi bomna sok posting teron alam di kiplema bangke 1950 to 62 ni kan seta karbing Autonomous Council chairman elected among non tribal atau chairman claim labang ke Kutrobra ini Kutrobra labang Indro Singh Dewi ini army ke several tribe hills lo tahan sebelum dia several tribe hills itu lama di Jibatan nama setelah ala Indro Singh Dewi council chairman claim bang oke kalau tak several tribe serta plainers lah several tribe hills sekali lah ST sekali lah 1952 के जनार्दन पाठक lalu laben interesting dewi ka claim kata ini yang ke sadhon det press conference laben alam parti YouTube lah make sadhon det wanta ni yetik sadhon de Pasti lah bangsa sadhon dia bang tadi deputy chairman sudah harakat dan segitu. Harakat pelan projek tumar dia soto tu lah. Lapan Nilo Mohan Bromo dah kelem lalu kita ST Hills sekali. Lok Narayan Supadal. Chauhan kata Bihari lu. Kata kita deputy chairman kelem. Tangke 6 hill pun nasi kang tang. Tangke lalu isi kini ala bangke non lah great tree lah great ini itu ESC period yang new ciptopen api office memorandum dah state government itu alang sohutnya great tree lah great forum cakap ini itu doktor engineer dan ekonomi itu tapi di government college principal bangka council principal as part MOU office memorandum. Non-successive state government ada orang power nanti kita tinggal support itu. Lapan Sonia isita grade 3 lapan grade 4 apa non Assam sarkar atau ni interview ke kondak Karbianglong kensis mana kabar dah tu. La 6 area sita. La bangsa isu tame la penon project kumar day ancot kali bukan dari kohibom lo nanti hal hai itu kita chairman claim la son dia kata it is a total reflection of the weakness of the sixth schedule boleh begitu dah mana lain hal bangsa kami tu jai kata pakai sixth schedule ini tapi autonomous state separate state tendang nelo sixth schedule dia cipta dah nelo jai kata icok cero. Nama itu six itu kita pergi ke Taiwan. 1952 adingka. All India General Election dulu. Council election dulu. MP election dulu. Zakai election pate dulu. Kasih janjian nizo betul dan cepat susah naga tu cepat
pakai dia. Naga dun pakai dun dia bang ke lakum 6 schedule reject. Lakum India constitution reject. Labang so po se pini ami itu ke nomor sama ke. Pini ami 6 schedule ka reject kan. State nomor 61 kan. Kami sudah ini dia. Miyo Hasi Garo Janja Karbi di masa tu ke 52 ani kan accept ho. So autonomous council naam kita sita 60 ani kan ada pakai 60 awal ke dia step. Masih 69 ani kan pakai waktu reorganize tu asam. Hala bangsa 60 power pen cok kecok celuk step nak ko waktu mungkin longer. Sedang karbi pen di masa mungkin. Itu ke 69 ani kan tak kurang itu 60 anta cok. 71 ani kan dan itu 60 anta cok. Not disorganize. Labang so ko sik pini yang nyata itu step jihang nak ko mungkin. Halang so alama kopiah ko sejai kata cini leader. Bang Narkiap Sarkiap Deputy Chairman Tanon Kecil Sokan Para Sokan Piano 6 Langsung kita jai kata ke 6 income pick 2 month. Non grade 3 grade 4 appointment. Lata bang state government tung si pidal le kurman. Langsung kita 6 income pick 6 schedule ke lason of political institution lo, lason of arrangements na kasalam kilo. Okay? Power nang ipita nga hormuta, cipontun. Yang mo iwat nga pipi lo mati, cipontun. Lason la grade 3 and grade 4 apota la tong cipontu dito. Halang so pita, Jai Kathar continue to speak, he continue to say that 6 schedule is powerful. 6 schedule is more powerful than separate state. 6 schedule is more powerful than separate state. Kalau jai kata kicok cek, kata orang berutu ya, kicok cek dahus. Nah jai kata apa? Aku isi dalam tu lah harus jalan di kanan dia. Labang so ujian kumar dia pakai kanan dia. Alam ni pulo interim council, council of constitution long nohok ta interim power away. Alam kita abang ke, alam di Komisioner le council a chairman ex officio ciplang dia ada pakai lagi interim council lagi cok terus gitu ke. Non tribal amonit DC non IS non IPS non major non sudah chairman nang mantan lagi interim council dia ada pakai cok bisa kan ini dia dong. Mana accept non dia. Kontradiktori salah ini dia lah. Cok kita kuat lagi cok cip aja. Cok cip mesti kita mendingan cip tak mati. Ada DC interim akan cot serta bagi chairman nak mentang hal ke kecil suruh inglo masuk balik pasport. Second point abang ke bukan delik interim forward sah. Third point abang ke alam ni cini ni ye councilor rules solo mungkin ningkan throw apa sih Karbiang long pen di Mahasiswa DC council ex officio chairman man kalau salah malang ni cini deh puri he kipu ke negasi suruh ke naik bang masih mungkin delik puri lo man elected ke Karbiang long ke chairman di mana long cek ex officio ke rumah lo lagi 1958 dah halang salah malang ke halang ni cini ni barat akan hega dikit masih ni itu kipu bang ke lain lo labang so 60 rupiah diciplang belu Cintur melu, kau melu, ala grade 3, grade 4 appointment di pihak bukan di blog melu, deputy chairman atau jadi apa lagi pihak setak kau melu, 6 rupiah bang, lasi, labang so 6 dolar bang ke, alang itu, ciu si, mungkin state senang hang, ai susi gifat naku, PSL sikit, pacu bayi nang melu, apa tay pacu bayi amis yang lang Alah re-election di mana? Alang lipulo illegal. Alang lipulo council election ke state election commission atau ke conduct ni arona views. 6 itu lalu abang ke 2015 6 amendment 123rd amendment ekalong ke total. Karbiang long Labanan Hills
autonomous council totally. All autonomous council under the sixth schedule in the northeastern state election commission of Sunsi conduct. Pusi putang dia tu. Itu alam ni langsung meeting lor bang apa cuba ini ni. Pusi je ay kata mana dia pilih. Langsung media tu dia lebih putang. Lasi cuba hitam. Lasi alam ni cibi terus lama semua. Traffic sebelum dia minum Serta jai kata orang paling je cok cipin. Alam ni paling je ni dikelah. Mana ni tu parti kan kelah apa ke? Sojenga konvensi lo mass joining episode sistem organize tu. Alam sa program lo ti jai kata paling je. Alam ni gipu apa ke? Langsung ahoya problem ke Meghalaya pendet kali. Ha iskar yang long kata kajeroma pendet. Ha Nagaland pendet tu. Ha kut-kuti long kata tu. Lipu long kata kaya long tu hai. Hala bangke nogong pendet tu. Maksud labang ke non tribal atau mesti nangki pet. Maksud non tribal atau nangki pet. Abang ke laki alang ni lo cokci. Masih kata kita ninggelo. Sebenarnya bang ke Meghalaya so ke tribal atau mesti nangki pet mati. Pilo ki pudun berana. Pusing lagi gitu. Lalu tu Meghalaya orang lagi Meghalaya orang lagi kali Meghalaya pen border orang lah blogon buktu pada bang ke pinangku. Pusing lagi ninggelo orang lagi cokci lo. Indirectly ke nasi. Kan ninggelo betul nasi. Laki cokci. Jai kata. statement Cibidro. Alah Cibidro sini. Nah, cek kan.